But that's alright because I love the way July. Love the way July. Baby, how do you sleep when you lie to me? Kung nakadungog ko ito ba kung mura ka tong joke ba na Julina? Kay July na, Julina. Kaya po tong by episode pa ka bay? Dili, Julina. Thanks for listening, man. PTW the way. CTTO to the owner. Girl crush day? Wow. Red velvet lang malakas. Oh my goodness. Let's go. Anong edad ka ikakasal? July, 60 years old. Sure. Marrying 25. Joke lang. Side memes lang yung photo ba? Hindi ko appreciative sa ubang memes. Buhat lang kong sariling meme. Kabalo lang po. Camera po. Pre, pangkain na dito eh. Nadyo ko'y gusto si mo. Oh my goodness. Pangkain na dito eh. Nadyo ko'y gusto si mo. O diba? Updated sa current meme. Ay daw. Oh wow, dami karaw. Nood lang guys, di mo kabalo og finger style. So kaning as if it's your last sa Blackpink. Puray nagbuhat-buhat ani. Sa yawi na Yulo batawan. Salamat Yulo. Pati Red Velvet kaya mix ako. Well, coverist. More covers. Oh. Liberation type. Oh, kain ba? Kita na ko ang original video eh. Oh, ayos kayo Beatles ang background. And I wish you had. The minor ones Like the one, flag racing like monologue. on how Ngit-ngit na ba? as a growing teenager. Galag cover, uy. What was I doing? Tulo ba yun? Harmony? Harmony, gyapon. With guitar. Johnny and friends, asa na mo? Kumusta na mo? Miss na ta mo. 6 years ka pila ba yun? Kaning Bisaya version sa Like an Eagle. Nakita yung new version na ni? Kaning sa electric guitar. Say you won't let go. Say you won't let go. Wow, gwapong tingog. Somehow I made a good demo. Pero demo lang siya paminawang good. Dali lang ako i-arrange. Kung sa man tricks, yung muna itong bagong version. First video daw ni Ana si Yulo. Pag-edit ba, mas believable na siya. Let's go! Tawa ni Eugene na sa likod. July 20th, sa Spotify. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Gago.